Evo, dobar dan, nalazimo se na terenima australskog nogometa iza Kineziološkog fakulteta, najmodernije uređeni teren u Europi, a kako vidite, nogomet se igra ondje se igra. Recite mi, imali ste danas utakmicu kao što sam čuo? Tako je, dobro ste čuli, imali smo tu utakmicu malo prije. A s kime ste igrali? Protiv neki Giantsi iz Zapruđa. Da, recite mi, molim vas, kako je završila utakmica? Loše. Sudac je jako loše ušao u igru, tako je loše i završio. Nije bio zagrijan? Ne znam ko je sudac, morat ćemo to još analizirati, definitivno tužba ide Hlanu. U redu, a recite mi koliko ste jako htjeli pobijediti od 1 do 10, ako su 10 uzeli Giantsi, 9, 8, 7, 6 nema, a 5, 4 i 3 su zauzeti? Možete ponoviti pitanje. Pa je li onda 2? Pa i niste baš nešto željeli pobijediti ovu utakmicu. A zašto je takav pristup? Je li nešto u ekipi nešto? Pa je, tako imali smo par velikih propusta u našoj momčadi, neki momci definitivno nisu zaslužili ovdje. A vi biste znači poimence izdvojili? To ja ponavljam svaki trening iz treninga u treningu. Recite slobodno da je Josip Kano bio loš, recite slobodno. Ne želim sad to reći, momak je evo tu, blizu nas. Evo tu snima recimo. A to on snima, ja se ispričavam. A recite nam, ovo je relativno nov sport u Republici Hrvatskoj, kakva su pravila? Pravila. Znači cilj je zabiti balon kroz ovih dva stupa. Da su gol, to je 6. A koliko igrača igra? Ostalo je 1. Koliko igrača igra ovaj nogomet? Čekaj. 9 igrača. 9? Bog! A šta ovaj u plavoj majici momak tu radi? Momak tu sudi, ali to nije ovaj šta ćemo ga tući, to je naš. Dobro, zahvaljujem se intervjuu, još ćemo samo intervjuirati režija, još ćemo samo uzeti jednog igrača protivničke ekipe vaše, pa ćemo vidjeti ko je zapravo kriv za vaš poraz. Evo, hvala vam na suradnji. Tijelo je tvoje, nedosanjani san, neispunjeni životni cilj, maloljetna